بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شهر رمضان، وعليكم السلام من القرآن قلم Ulu Hazret Rasuluna 100.000 selam. Rozanı farz kıldı Allah Teala. Tengrimning bir ismi Qur'an qalam. Barcha müminlerge berdik selam. Barcha günahlarimizni gafu qılıp cehennemden saqlasın Allah Teala. Ramazan ayları biz kütken qonak, her kim onu ılıqlasa üzmaq aşık. Yolgan desen kitaplarda yazılmış bak, Resul Ekrem Peygamberem özü tanık. Ramazan ayı көп тұрса бір ай тұрыр, ниетіміз ұшпу айда қабыл болыр. Яқшы яман қылсаң да бұ дүнияда, ахиретке барғанда жүрі қазір тұрыр. Рамазанда роза тұтып фитр берейік, бұ айларда Günahlardan yirak bulayık, elekege günahlardan tövbe kılayık. Allah'dan sırık, tilek tilep duada bulayık. Elekege günahlardan tövbe kılayık. Allah'dan sırık, tilek tilep duada bulayık. İnşallah.